Mana şunun bilen şükünü çürüp olduk. Mangdık. Mana şunun bilen jükün çürüp olup, şunda jükün çürüp olup, охранник қазір көшке пустой келген. Қағазын көстіп. Mana көрсеттім, mana қағазын көрсеттім. Енді я маңыз. Mana шлагбаумын açıldı, электрический. Şundan mangız. Деньги? Добра. Mana mındaq ibeqi жүк түшіріп 4 километр еді мындақ парковка баке. Кармашка дейді мындақланы. Туалетім жоқ, ешім жоқ. Машақ еге тоқтадық. Әнде әті Братиславадан жүк артып. Қағаз дейді A4 принтерланың. Оны етіп Германияға елға шықымын. Етін қаймығы деймі. Ассаламу алейкум. Қарындашлар. Словакияда, Братиславада жүк бешім керек деп өткенде етіп өткен едім. 20 минут әтіген шықпайдым. Мәні мұрсақ проклавап қолды. Ойламаған едім. Үшін амал болса сағат дегенерек башлап вақты дейді бартан қазір менің 17 километр қалды жүк басылған еге кечем. Вақыт болса 7-ден 37, бәлкі 8-ге 23 минут қалды. 23 минуттың ішеден де етішіміз керек деп ойлаймын вақты да. Едінен де қағаз бесіп, кейін шықып Германияға қарап маңымыз. Ет бағанда давамлаштырай. Деген білен ебеқи пробкадан шығып кеттік. 7 километр қалды. Уақытым болса 11 дейін шалға етіміз. Едім бұрып болып қалмаса, тұрып қалмасақ. Братиславаның ішіне кіріп келдік. Ставровдың başına atılmaz o tarafke 61 şike diye yolga düşüyoruz. Воспользуйтесь выездом вправо, потом держитесь левее. Дунай Дарьясы ехать ötüdü. Через 1 километр продолжайте ехать прямо. Son tarafında bunu avtoban zabor çıraylık yasap yaptı. İyi geldi. Her xil şum anlamaydan aşağı koydu. Через 200 метров продолжайте ехать прямо. Продолжайте ехать прямо. Ötkenki videoda o'zinglar ko'rgandek Chexiya to'g'risida qisqacha aytib o'tib ketdim. Bugun mana Slovakiyaga kirib, endi Slovakiya to'g'risida qisqacha aytib o'tib ketaylik. Endi Slovakiya o'z oldiga mustaqillikni 1-yanvar 1993-yili elib chiqqan.
Endi onun aldıda bolsa Чехия bilen bir memleket idi. Özüňiz bilgendek Çexoslovakiya dep atylatdy. Endi çoň şäherlerini itip ötüp gitey. Bratislava, Kašice, Nitra, Prešev ve Žilina diýen şäherlerden tüzüldi bu Slovakiya. Endi adam sanyny kesep, endi bu ýerde adam sany 965 000 adamny gurudy diýen. 1 milyonga yetmeýän kendi Slovakiýanyň adam sany. Endi yerine ötüp giteli, yeri 49.034 kvadrat kilometrni tüzüdü. Endi dünya başka memleketleri bilen seliştirganda 127-nji orunda. Pulu bolsa евро, peýtagtyky bolsa IBM etip ketdik Bratislava şäherine. Через 200 метров держитесь Bratislavadan левее. 475.503 adam tüzetdi 2016 ýyly ahyrky peripis nasileni. Держитесь левее. Ve nimenin Bratislavanyň içinde Dunay diýen daryasy ýykyp ötüdi. O çoğun bir darya. Şäherden oturdy ýykyp ötüdi. İki tarapy ende şäher tüzüdi. Şu mana maştak kısaca ma'lumotlarni endi Bratislava to'g'riliq va Slovakiya to'g'riliq sizlarga aytib o'tib ketdim. Endi boshqa cho'ng shaharlarga kirib qolsak, ular to'g'riliqmi endi kelajakda inshaalloh aytib o'tib ketaman. Mana bu yerda probka. Tak. Şu 4 minut qoldi. 8 ga barlığa yerimge 3 kilometr kaldı. Ben bolsam tek probkada. Mana altında Dunay diyen derya. Avrupa'daki en uzun derya. O Avrupa'nın içinde 10 memleketinin içine kirip çıkıdı. Şu Slovakiya, Avstriya, Vengriya, Rumıniya, Хорватия, Молдавия, Ukraina, yani qaysi memleketlerin Germaniyadan deydi onu. Şularni ýykyp ötüdi. 4 peýtagtynyň içine ötüdi. Mana Bratislava gidip barýanys Bratislava, keyin Vengriýanyň Budapest. Yana tak qaysi memleketlerin 4 peýtagtyny ötüdi gaýtar bu. Avstriýa, Vena, Slovakiýanyň mana Bratislava, Budapest, Vengriýa. Keyin qaynaty yani bir ýerine ötüdi. Belgrad Serbiýanyň peýtagtyny ýene ötüdi. Diýemle ровно 8 ýetip geldim. Undaq tiket kirgede aldyk. Onu endi pечать baskyzyp çykyp gitmegende ötküzüşek. Töme ýollary baki, bu haýatdan Polet Express diýen firma. Meşe bir toktap bir sorap geçirek rабочий kiyimini giyip ana jük bir suatmız. Oturduklarına remin bilen bağlamaya koydum. Onun için bakoy çek aldıklarına kozulup ketmedi. Bular da plotun turdu. Şu mana şiki поперечный балкла. Sap konteyner. Bir suatkan Ruziye'nin kelgen balıge. Yine belki mostumuzu haline düşken. Şunda jükni bis olduk, dokumentini aldık. Pечать hemen var, tekrar almaz. Onun bulanın pечати var. Hande jük. Şuradan adresimiz etilingen Germaniyaga. Mana bir pечатni тоже meyde kirip ağan yerden ipim gözettim. Şunu bir yeni kompüter saldı, şu bis pulda da çıkıdı. Mana ro saat 8 gül kirip köpme. Di Bratislava'dan çıkıp Mangayli Germaniyaga qarap boksunu ötküzüşek yolda tehi. Hazır disponentten sorsam deydi onu navigatsiyadaki hazır karta yeň avtoban dedi. Yok ya da köme atıdı. Şunda telefonu qoşuq toğrı geldi. Bu köz tuttu 16 kilometr bulma, biroq qeşimde bunu başqa yol bilen gitip bardy. Hazır görmüş qandaq lehkovoy bilen men baqayli. Biroq utachnik boldim, biroq bunu endi lehkovoynyň nimesi bilen kartası bilen moslanypsy geçişi mümkin. Şuning üçin znaklar qarap, moslar qarap degandek men şerek. Mangayli. Tak navigatsiya boks çıgargıçam 15 kilometrga. İbem kirip kelayotganda ukazatilga qarasam Avstriýanyň Vena degan peýtagtyga
Словакиядан, Братиславадан 72 километрлік. Арсы ұзақ емес. Чегарағача bu yerden 15 kilometr. Hozir endi buni bizitaylik. Navigatsiya endi qisqa yo'l bilan ta yo'l deb ketib bordim. Displeyni qizib durusmi, durus emasmi deb hozir bunday. Mana bu yoqqa biletni azmaydan o'tkazgan o'xshaymiz. Saldan yeri bo'lish kerak buni boksda. Saldan yeri baki. Öz avtomatını çekende kompüterle depoytu olmuş gösterebilgendim. Tak, kelisi 10'ga dep gösterdi. 10'ga mağaylı, 10'ga bolsa. Belki Dunay'ını yaxshilab tushirib o'tib ketay dedim. Boshqa yo'lda ketmasganda kelgan yo'lda kelmay. Поверните резко направо, потом поверните плавно налево. Odluk gösterdi kelisi. Поверните плавно налево. Most nasıl da most. 4,5 metr deydi o. Başlama az mı? Через 400 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. Круговое движение баке. Через 200 метров поверните плавно направо. Навигатор направо деп тұрды. Машинның, телефонның болса Поверните кольцодан плавно направо. R7 bilen кетейли. Сыртқы жол bilen ішкі километр. Съезжайте с перекрестка с круговым движением. Так, салмақ 24 тонна почти. Машинники bilen 40 тонна. Продолжайте ехать по дороге 5 Общей километров. массы. Через 5 километров держитесь правее. Mana Bratislavadan chiqib 15 minutdan ichida 15 kilometrdan yonib Chegaraga yetib keldik. Endi bu yerda hozir boksni o'tkazib o'tsam. Shu bilan Avstriyadan bir ozmi yonib, hozir navigatsiyani ko'rib boqay qancha kilometr hozir. Keyin u yerdan Germaniyaga o'tib ketamiz. Avstriyada zapravляться qilish kerak. Umidsanlar yerda azanarek. O'tganda mashada o'tkazgandim. Mashina chiqdi, o'chib bo'lib ketdi-chu bu yerda tushdan keyin. Hammasi chiqdi. 10 bo'ldi soat. Yaxshi bo'ldi. Bu şundan bir kalitini çıkarayım. Neydi? Çıkmayma dedi o. Bugün Tumay gidiydi. Ötküzden vaktada. Hemen şu kırkalım. Maşinaya koyup. Ana bunda xeyirli. Boksunu kuzettim. Pasportumu tıkapmayınca pasportumu bir verip geldim. Nasıl görmüş?
Şarkıda mındaq usluğa tizbetken neçe koyup koydu ben. Azı koydu. Kompüter kısaydı. Pasport ne oldu? Подписать, пожалуйста, все. Так, так. Момент. Бокс. Паспорт. Pasport meydan bunu beşik. Все хорошо. Лихни. Thank you. 50 евроны қайтып келдік. Şu қағаздан қол қойып үй алдым. Әнде болса кеттік. Австрияға мана кіріп келдік. Bu tarafı endi Avstriya. Merhamet. Vurime kepmende mana meni aqamdan keyin уже ichida ikkisi turdi. Teshida yana ikkisi turdi. Men bez ochib o'tkazib oldim. O'tgan qaytgan men 20 minut turgandim. Shuning o'zida oldimda tashlab 3 yil turgandi. Aqamdan keyin qarsam yana yetib keldi. Kuchlik. Xeyli o'chet bo'lib ketdi. Endi zapravkaga chiqamiz 248 kilometrga. Mana shunga mashaq Avstriyaga kirib keldik. Hech qanday post hech nima yo'q. Endi biroq hozirda politsiyalar turib qoldi. Kontrolni mana maydi. Bo'lishi mumkin kirib kelganda. Bu уже mana Avstriya. Yo'l garmashiga ketam beton. Sakrab turib ketdi. 80'deydi, даже 40 bilen almayda yol. Ana politsiyskiy mashina turdi son tarafda. On tarafda parkovka to'xtab, kofe ichmaydiganlar. O'sha to'xtab o'tib ketadi. Magazin Mbake, buffet deb ismotdi. Endi Avstriyadan qanday aqsh to'laydi desanglar mana bunu kızıl şu Avstriya'nın Go Pass. Öyle o koy desem bu buradır. Özüm razgon alamay git barına 24 tonna vuruzlu. Yem qo'ying yog'di. Akşam ketsa to'xtasam, tozi yulduzlar chiqib ketdi. O, ati kunduzi kun chiqar ekanda deb biroz xo'shal bo'ydim. Ateli o'qinib qarsam avot to'q. Bakajukni besib chiqacağım mana yem qo'yma qo'ydi. Kat